Reka amakuru yacu tuyerekeze mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ndetse na Gicukiro ndetse na Nyarugenge. Ni mu gihe amakuru yacu tugiye kwerekeza mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Ni mu gihe ikigo gishinzwe amazi WASAC cyatangaje yuko amazi mu mujyi wa Kigali yabonetse. Ni mu gihe abaturage nabo bakomeza kuvuga yuko amazi mu mujyi wa Kigali ni ikibazo, ariko WASAC imbogamizi cyangwa impamvu aba baturage bavuga yuko nta mazi bafite, WASAC igaragaza yuko ndetse umuntu wese utarishyura amazi cyangwa utarishyura ibirarane, mu gihe abantu basanga 99% bafite ibirarane by'amezi asanga 5 y'amazi batarishyura. Ikongera ikabagaruka ikavuga ati aba bantu bazabona amazi gute kandi batarishyura. Bivuze ko aba bantu nibo bakomeje guteza umutekano muke, bavuga yuko amazi ngo nago ngarishyurwa, ngo nago amazi araza, kandi bo nago barishyura ngo amazi aze. Bivuze ngo ahandi hose amazi arahari. Nkuko mubibona hano turi kuri santere ahantu abanyonzi cyangwa abanyonzi batumwe kuvoma amazi, ni mu gihe ariko amazi nayo arimo ahenda. Ariko impamvu WASAC yavuze yuko impamvu bano bantu bahenda amazi, aya mazi nayabo ku giti cyabo ntago ari nk'ayandi twatuzu bashyira ngo bavomere 50 cyangwa 100. Bivuze ngo aya mazi abangaba bari abanyirayo bishyura konteri n'akakazu kabari akabo, niyo mpamvu amazi bayahenda. Uvuze ngo rero tugiye gukomeza n'itangazo ry'ikigo gishinzwe amazi WASAC ryashyize hanze kuri uyu ku itariki 4 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2025. Ibyo byose turaza kubigarukaho ku ngingo zitandukanye, ariko nimba ari bwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, wibuke gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko Kidasamura TV Rwanda ni ikinyamakuru cyangwa n'itangazamakuru rikunze gukorera mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zitandukanye z'umujyi wa Kigali. Rero reka twikomeze ku itangazo rya WASAC. Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo ni rya WASAC. WASAC yatangaje ko mu mujyi wa Kigali amazi yagarutse cyangwa amazi yabonetse. Ni mu gihe ikomeza kwibutsa abantu batarishyura amazi yo mu mwaka wa 2024 rwose nibishyure amazi kugira ngo bahabwe amazi. Ni mu gihe abishyura mu mwaka wa 2025 bo bageze kuri 99% no kuvuga ngo harabura 1% kugira ngo bujuje 100%. Bivuze yuko rero muri iyi minsi z'impeshyi cyangwa muri izi minsi z'impeshyi impamvu amazi yari yarabuze no kubera yuko izuba ryari ryarabaye ryinshi. Bivuze yuko amasoko bakuragamo amazi yakamye ndetse n'imigizi bakuragamo amazi yagabanutse. Bivuze yuko amazi yabaye makenya, ariko iza kwirwanaho cyangwa iza gukora kishoboye kugira ngo abanyarwanda batabura amazi. Bivuze yuko rero amazi mu mujyi wa Kigali ni munange, n'abatarayabona namwe araje abagireho. Bivuze ngo ikigo gishinzwe amazi WASAC cyabashyize igorora kugira ngo cyangwa ibibutse cyangwa kibibutse kugira ngo tubakangurire kugira ngo mujye mubasha kwishyura amazi hakiri kare. So reka twikomeze rero ku turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Aha turi mu Gatenga, hano neza ziniya hano mu Gatenga. Bivuze yuko umuturage ari kuvuga yuko yaje kuvoma hano ku iriba mu masaha ya saa 8 z'amanywa akaba ageze saa 9. Ni ukuvuga ngo amazi isaha irenga hano ataravoma amazi, kandi noneho ahangaha bavoma baranishyura. Bivuze ngo nubwo ngo WASAC yatangaje ko amazi atari ikibazo, ni ukuvuga ngo hano hesha ahubwo amazi ni ikibazo cyane. Turashize noneho. Bivuze ngo WASAC yatangaje ko amazi mu mujyi wa Kigali ari munange, abaturage barimo bavuga ati nta mazi ahari. Ariko none WASAC ifite indi ngingo yirengera. Bisobanuye yuko WASAC yo iravuga yuko umuntu wese wishyuye amazi afite amazi mu rugo iwe, nyine yego haragenda byagaye gato ariko akongera akagaruka. Bivuze ngo WASAC biri gusaranganya abaturage bose. Ariko nanone bivuze ngo nawe utarishyura amazi, ishyura amazi kugira ngo uzajye ubona amazi mu mujyi wa Kigali. Nk'abanyamakuru nimukazajya mutugora tubavuganira ku bintu bijyanye n'amazi kandi mutarishyura muzi ko muri mu makosa. Ibi ntago bikwerera mwishyura amazi kugira ngo mubone amazi mu mujyi wa Kigali. So murakoze cyane rero, Imana ibarinde ibamera umugisha, kandi mwarakoze kunkurikirana. Ariko nongera kwibutsa umuntu utarakora subscribe nakore subscribe, afungura inzogera kugira ngo azajye abasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Subscribe ni inkunga yawe ikomeye ndetse nayo support yawe dushaka. Nukora subscribe ndetse uzaba dushyigikiye mu byo dukora. None wowe wakoze subscribe uruwa agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, ndetse kandi warakoze kudukubita support yawe ya subscribe. Imana ije
igisubizo aho ukuye. Nonge mwari mu mubana nitwurenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku mazina ya Kidasamura. Nimbere bwo kwa mbere gize kwino channel, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ibarinde, ibahe ubuzima buzira umuze. Ikiganiro nakagaruka ariko turaza kugaruka ku itangazo rya RDB rero ifite itangazo yashyize hanze, ndetse ari n'itangazo ryerekeye ku bijyanye n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Dufite n'indi tangazo rivuga kuri iki gitaramo giheruka kuba kuri BK Arena, bivuze ko iki gitaramo cyabaye nacyo turaza kukivugaho. Harimo abahanzi batandukanye b'abaregend cyangwa ibyamamare, ndetse cyamamare cyari kirimo cyane cyitabiriye harimo Chris Daniel, harimo The